Ini Mattabari ni sini blok committee, tai joto sini member orang hambai maro, seng tini meeting man karon, okay? Especially seng tini orang blok committee kawo, orang tahu khalai deh kaham kesoli nai, seng TUIR pisirok, seng tini decision nakha, agi bu decision nawo, peranyo pula nang hambai maro, ang sekarang 2024 kaisa 2 tariko. Kaisa bodoy 28 tariko 8 angko rumani Prime Minister sungno State Government ng city sikya Prime Minister na hambai marwo mini office ni director na hambai marwo tam ningang ke implement klai dini nai Chief Secretary na borok sikya nga Chief Secretary si tirman pore angko Joint Director Travel Affair ni borok ana si tirka tamo angko bebang nabo produce klai di nai ang TN min sukti ni tidak nabo yo klai mani 88 klai mani 88 engko TN bi klai mani 93 wo 88 klai mani 2000 NLT NB NLT KMK tai kubun klai marong nang bebang no bong si thinu tori ka abuk ko ma si edisi ni mur power sini sukti tongo apono klai na bagai nai seng especially tini koyo travel welfare minister no ang si tirman itongo meeting nungdi nai introduction of inline permit bahai ke tamung nai itu EDDM suki tongo abono bagai nai kacha committee chong ni yang meeting nungni hin saka te kacha ke foreigner isu bidesi bitoron to nai sini to klainan bagai nai borok ana ki tirka sabo foreigner tong ko bumur de ni abai to ngiable am bai nang sarkar no koikha travel health minister no koikha nung immediately meeting nungdi meeting nungui nai abu kaisa committee khai di nai te edisi delimitation edisi ni phatra tabu bahai na kabang sini borok tongo para borong edisi ni bisingo ngnabai borana si thirka bu para nai sasung tabu khai minja am boin saka kaisa committee chongdi kaisa commission chongui nai committee chongni saka te edisi mur power edisi ni khomata bahagi yang nai 125 jara dang state hood dang abon mai kaisa committee chongni nai committee chongui nai kaisa meeting nungni saka te tamo rehabilitation ni bagi nai sini asuk hata ni asung sabak lai pur kubanga borok besar thikya overground tongo ngo tongo gridok tongo aporong milui nai sini minus tongo rehabilitation marna hinai nga state government sung dolai roka dolai ni DM sikya SDM sikya tak ngo wo udaipuni gumutini bosikya tak sung jaga nai lai tongo boru nai ni saka nga ang especially koina musung hangke obose tabuk bonto sini omicha ho jinang koina musungo sini je travel family jewel rang koina musungo 5300 jana ni je sini scheme livelihood project tabu borok riako fiaba travel welfare minister ni koi ungko mabai chuba mabai tai sini chawani bising tai khainai ngoni bai asar gaman tabuk tini nang phung khai pe na bohu meeting nai borok sawo kisana singdi sing file pura khai tongo khlainai ni nai tingka sing koi kha renaming ang usangan chairman sini MDC bidut no koyo nung doti renaming ni bumung slaijan bagi nai posana buita karek khaijaka abo ngko cabinet ro di nai tai 375% ngko bumung slaijan tongko abono karek khai di ni meeting nung nambai ang sini chairman no koya tai director tiar ni director no bang koyo immediately meeting nung bagi nai karon ama hai samurong leri tong nai ya enggang aku kahain hai last ko namu sungo travel health minister no ang November si tirmani tabo bo norok meeting nugi manya ko dakti meeting thai nung na bagay na yang koyo haya ka sung sini sabak lai nai tabo sung NLFT ATTF tai kum guru bangso ini sung sarati prawa sung tabo kahain hai besang ni January February maso sung itu NLP kayaknya orang sung kaisa jagao meeting kayaknya bui malai lai dan bagay sung rung lai nai sini GS obos hanai engke obos ang koy namu sunggo CM no
CM no uram sung sitirka bosu humo tongmaniba mur power direct funding tai bidesi bitaron tai inaline permit travel welfare means botam khlaimani ba aborabo humbai ko kurunga tongo Delhi bo eka misra bai chung malai puru bo sanai chaka ngatabo o samung no leri chegya heka chung soba kotor khainai chung basango public rong koinai rajnitik men rong chung naikha minister salaikha pai thangka CPM thangka Congress thangka tabuk BJP 10 বছর thang tongka sini ekor rong tabuhan kun khajka te kasangke kok borok bai all India radio chin tien bini amalo tongmani aba tabu khiklajak abono busung dafika omoni bagai nang Tripura sarkar no koinai जों नारगाय वालाय नि फाया सिनि जे एकर्ड खायमनि आपना से फुल फ्लाइदि आबो से सोंनाय बेलाखाना हामबाय ini media takungno tunai sini bagai kaisa turning point TUIRP sini sini Udaipur Matabari block ni under ni Gamari kamio sini mantai soktai especially je land allotment no tui kabangma sini Retanist organization TUIRP sini je member rok tongnai tai no subanai sini bagai hokang balai lengparagai baksa thika baksa kathang tongkho baksa ba tabokbo alongo subject tongkho boroni bagai je land allotment khanane bagai otra sara tuipra hago sini je district tongmani oroni bisingo tabok Dolai district bai sini Gomoti district yagromkha hingga ang khlayo sini administration je tongnai SDM DM tai sini tribal welfare minister jongno sini je mantai soktai no implement khainani bagai jongno yak surona hinai tamingkai sini manthane sanaibo borok jodi jongno jorani bisingte jongno chubasuro yangkai officially borok forward khayangkai jong abono implement khlaimaya hingga obon baino administrative process no tongnai rok borong thane sini koimu অতি সপ্ত sini samung jaikhai ti jangnani bagai charonan bagai borok jongno subana nongthong hingga ang especially sini tribal welfare minister sini Vikas Babu tai sini forest department ni sini Animesh mantri no khabai khobai koinai e tring bisikatal ni salo tamingkai borok sini dofani ongoi sini sobakhai phainai শান্তিপূর্ণ ভাবে sini tabo rehabilitation ni package tai rehabilitation ni bagai je land allotment sini nango obono dakti no implement khainani bagai borong ni belai no sincere subamung nango hingga angkha khlayo borok sungno subawi sini samung success khainai hinai ang tai besi koglongruya asuk saino je phaimandak phainai sini joto sobani taku buhurono bo hambai tai khaka hamya paro bisikatal ni sibai tai advance Christmas ni sibai yapalai asuk saina ani kok mathaka hambai jotono